Yes, kunomunye umzalwane ungibuzile ngama-tongues ukuthi is it good ukuthi abazalwane bathandaze ngama-tongues? Yes. Abazalwane bafuna ukuthi bathandaze ngama-tongues. Do you know tongues? Yeah, lokuthi umuntu ukusekhuluma olunye ulimi esingaluzwa thina. Naye lo muntu lathandaza makakhuluma ngama-tongues akazizwa ukuthi naye uthini. Oh. Yeah, it's only makakhuluma ngama-tongues. Rabashinda laba hoso loboyanda laba haya hololobele kanjalo. Those are the tongues. So uNkulunkulu yena ulalela lento le ebikhulumayo then uyibeka kahle. Immediately uyibeka kahle uyakuzwa ukuthi uthini. Makaqeda uya enhlizweni yakho. Ngoba into eyikhuluma ngomlomo iphuma enhlizweni. Uya enhlizweni uyosesha ukuthi ubothini. So le uma ukhuluma ngama-tongues uyawathatha wabeke kahle ama-tongues. Ayo futhi enhlizweni ayothatha imessage ephelele. Akuhlanganise aqondanise kahle. So that when we speak in tongues the devil should not hear us. Uma sikhuluma noNkulunkulu sithi Lord namuhla ngiyahamba ngiya kuChris ngicela ukuthi endleleni amadimoni wonke asuke ngegazi lakho Jesu. Angithi ngiyathandaza. So uyangizwa ukuthi ngithini. Namadimoni ayangizwa ukuthi ngithini. Kodwa mangithi Lord ngiya kuChris kodwa ngikhuluma ngama-tongues. My mind iyayazi ukuthi ngithi ngiya kuChris kodwa angifuni ukuthi uSathana lalele.